गोटाई बेली रवि होनी तमें दीटा दूध दरचा गोटे कौन कह मोर गोटे जोड़े दूध आ गोटे या धरी जा सरी जाऊ तुम खाली एमती कौन हो सरी जाऊँ खाली बुढ़ा पीले सर ना एमती सरी जाऊँ महापुरुष कहते जिते कहले भी से खाल फुलवा ना तमें कह मोर सरी जान आ दूध जिते चिपिले भी सेमती कौन ये चलते सेमेंट आवार भी ना बयस तो दबा ना क्वालिटी देखा जाऊच आ कौन तुम देखने जे बुढ़ा भी ठिया हो अरे ना मजा करी लगुच गांधी जी कहते खराब कथा तुम महापुरुष नीति जानी शुणु मुझे गांधी जी कहते खराब कथा कहबनी गांधी जी कहते खराब कथा कहबनी खराब कथा शुणवनी कम देखनी खराब कथा देखनी गांधी अच्छा ना गांधी अच्छी महापुरुष अच्छा कहते तमे टिके देखे तो मुझे कौन टे करदे हलाहली करदे कौन बाला खाली किसी कहन थे सतरे थे बहुत दिन देखी मैंने मन ना तुम फेस टा नाई केते मनीष शोब शोई केते खाली पेटे की शोया बिना किसी उपाय ना तले ठेबिया कथा कौन करिया तमें जो कहल कलश पानी रखी बान ठेबिया कथा हाली तो कौन हो झाड़ा फाड़ा जीवन कि आज नदी कौट जा नदी जाइए सफा कर चल भल भिड बना तुम साथ कथा भिडियो चलना कौन भिडियो बन भिड बन नाई तुम साथ कथा भिड के बन हाँ से ना कौन तुम साथ कथा भिड के बन हाँ हौ तमें न देखा कौन करमती आज हल दे मत भल लगुनि कौन कर तुम न देखा भाव तुम देखी देखी हल दी पुओ शांति मु भी शांति कौन कौच हरे खाली होता कौन हरे देख कौन हो थे थे खाली देखी खाली हल दे आ कि उपाय ना केते शो मु बा सही मो पुओ शोनी कौन करी भल लगुनि मते कौन कहूच मत केते हल ब्रह्मणा तले पकानी बा पकानी भाई कहीं गला कौन केन करती मोर तो निश्चय ज्ञान नहीं अरे बाबा आप कथा शुण अरे भाई गेलुं केमती कौन कर दो से टाइम मत बहुत मुझे जानी भाई कला कौन शो पड़ तमें हाँ भाई की कौन तुमको पैसा खर्च कर भाई आन तुम तो शांति कर भाई की कौन भाई 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 तुम बिया देखी पागल आ कौन कहे मते आम घर जमती छाड़ी जाते भल तुम तुम घर जीवु आम गाटा थोदे गले मैंने जानते तो गाँ मैंने गाटा थोदे समस्ते चलाती आम टे चलेबू दब ना दबनी गाड़ी चलेबू बेसी गाड़ी चलाऊनी भल नुह एक्सीडेंट कौटी माने एक्सीडेंट गले पेट्रोल मैंने तुम कह मैंने बुझे कही पार खाली तमें था तो आम फोटो कौन हौ राति 9टा मैंने कल करी सब देखी से अनुसार
ସବୁ ଦେଖନ୍ତିନି, ସବୁ ଦେଖିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା ଠିକ ନୁହେଁ। କିଏ ମାନେ କହୁଛି ଗାନ୍ଧୀ ଫାନ୍ଧୀ ମତେ ଦେଖେଇଲେଣି, ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛୁ ଏଠି। ମୁଁ ତମର ଆଗ ଦେଖିବି ପଛ ଦେଖିବି। ନା ମୁଁ ଗୁରୁ ଯିବାର ଗୁରୁ ଯା କଣ ଏମିତି ହଉଛ ଖାଲି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମନା କଣ କରୁଛ ମ? ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଥା ହେଲେ କହିବି ଶୁଣି ଅକଳିଆ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅରୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିପାରେନି କିଛି ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସିଏ କହିଦବ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ମତେ କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ କାହାକୁ। ମୋ ଭାଉଜକୁ ଦେବି, ମୋ ଖୁଡିକି ଦେବି, ସେ ଦି ଜଣ ମୋ ଦି ସାଙ୍ଗ କହିବେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଆଇକି ଶୁଣିବି। ମାନେ ମୁଁ ଦବ ତ ମାନେ କହୁଛ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ସେ କହିବେ ଆଉ ମୁଁ କହିବି, ତାପରେ ସେ ଦେଖେଇବେ ଆଉ କରିଦିଏନି। ମାନେ ମତେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ବୁଝେଇଦେବେ କ୍ଲିୟର, ସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବା କ୍ଲିୟର, ସେ ବୁଝେଇଦେବି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମତେ ଯୋଉ ପଚାରିଲ ଭାଇ ରାତିରେ କେମିତି କରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସେ ବୁଝେଇଦେବେ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେ ଭାଉଜ କହିବେ କି ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଟେକିକି ନା ଗୋଡ ଟେକିକି ଖାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିବେ। ସେ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ କେମିତି କଣ ଗ୍ୟାଗି ହଉଛ ଗୋଡ ଟେକିକି? ତମେ ତ ତମ ଭଳିଆ ଯଦି ଦେଖିବ ମାନେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ବା, କରେନି କଣ? ମତେ ତ ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ମତେ ଖାଇଦେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଜାଣିବନି ପାଗଳ ତ ହେଇଯିବ, ମତେ କାହିଁ ଦେଖିବା କାହିଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ ତମ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦୁଧ ହେଇଛି ଭୂପାଲ ମା, କୁହନି କୁହନି, ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ତଳେ ବାଡେଇଦେବି ଖାଲି। ତମ ଦୁଧ ଯଦି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡେଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଯିବ ବୋଧେ। ମାନେ ଏମିତି ଉପର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିତରେ କିଛି ଦେଖୁନ, କଣ କହିବୁ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ଦେଖାଗଲା ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋବାଇଲରେ, ଖାଲି ଭିଡିଓ କଲ୍ କଲା। ଆମେ ତମକୁ ସେତେବେଳେ କଣ କହିଲୁ, ଟିକେ ଉପରୁ ଟେକ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ, ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଉପରୁ ଟେକିଦେଲ। ଦେଖିଦେଲ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ, ଜୋର ଟିକେ କହୁନ, କି ଶୁଣା ଯାଉନି। କାହିଁ ଟେକୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ହୁଣ୍ଡିଟା ହେଇଗଲି। ବଢିଆ ବଢିଆ, ନାଇଁ ତମେ ଭଲ ନା ହୁଣ୍ଡି, ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କିଛି ଆଉ ବିଷୟରେ ଆଉ। ଆଉ କଣ ଖାଇଛ ଆଜି? ଖାଇଛି ଭାତ, ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇଛି। ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ମଝି ଝୋଳ ଖାଉନ କି? କୋବି ଆଳୁ ମଝି ଝୋଳ ଲେଖୁନ, ମୁଁ ଯାହା ଡାକୁଛି ଲେଖ, ପଡିଆରେ ଲେଖ। ମତେ ଲେଖି ଆସୁନି, ପାଠ ପଢିନି। ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ହିସାବ କର ମତେ, ନହେଲେ ମଝି ସାଇଡ କାଟିଦବ ଆଉ। ନା ମତେ ହିସାବ କରି ଆସୁନି। ହଉ ହଉ, ରାତିରେ କଲ୍ କରିକି ରଖୁଛି, ବାଏ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ନା ଜମା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୁଁ କହିବିନି। ମୁଁ ରାତିରେ ଆଜି ଦେଖିବି, ତାପରେ ଶୋଇବି, ନହେଲେ ରାତି ଆଗ ଅନିଦ୍ରା ତମକୁ କରେଇବି, ହଇରାଣ କରେଇବି। ମତେ ହଇରାଣ ତମେ ଜାଣିନ, ମୋବାଇଲ କି ନା ମୁଁ ଅନ୍ କରିଦେଇ ଶୋଇପଡିବି। ମୋବାଇଲ କି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦବ। ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବିନି ଭାଇ, ତମେ ମତେ ଜବାବ ଦେଇଦବ, ରାତି 9ଟା ପରେ କଲ୍ କଲେ ତମେ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଜବାବ ହାଣ୍ଡ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବ ରାତି ତାର ଅନଲାଇନ ରଖିବି, କିଏ ଫୋନ করে ରିସିଭ୍ କରିବି। ନାଇଁ ମୁଁ କଲ୍ କଲେ ରିସିଭ୍ କରିବି ନାହିଁ, ତମେ ମତେ କହିଲେ ନା। ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି। ହଉ ବାଏ। ହଁ ଯାଉଛି।